Mi čujemo sve iz prve ruke, bez apsolutne zadrške, bez ikakvih maski, neka čak i previše. Da li mislim da je potrebno? Nije. Koliko nam je važno da je ono, što bi rekli, full package, da smo zadovoljni iznutra? Pa ja bih rekla da je to od ključne važnosti. I sada da dam jedan onako korporativan odgovor kako za samog pojedinca, onda naravno i za organizaciju, jer ljudi kad su zadovoljni unutra, onda su i kreativni i otporni i daju zapravo sve od sebe. Kolika je uloga i odgovornost medija? Kada govorimo, mislim, danas ženama stvarno nije lako. Tradicionalni mediji, mi naravno moramo se držati svojih zakonitosti, moramo prvenstveno informirati, držati se svih pravila, ali danas smo svi mediji. Apsolutno svaki čovjek, valjda s pristupom internetu na planeti Zemlji je mediji. Kad se znamo brinuti za sebe, onda znamo u kojem trenutku trebamo povući granicu, u kojem trenutku trebamo zamoliti za pomoć, u kojem trenutku trebamo otići frizeru ili na trepavice, u kojem trenutku trebamo zatvoriti oči i samo biti sa sobom, a ne biti rastrgani sa svim tim stvarima koje se očekuju od žene. I da dobro izgledaju, i da sve stignu, i da su razbile stakleni strop, i da se ne osjećaju kao imposter. Znači, apsolutno sve se očekuje. Dan i dalje traje 24 sata i mislim da je zapravo ženama danas teže nego ikada. Jesmo li pametnije s godinama? Mislim da je ženama, što smo starije, kao da nekako otresemo te sve pritiske društva, jer shvaćamo da opet same idemo leći u krevet i same zaspavamo, same sa sobom, i ako nismo dobre sa sobom, džabe nam sve ostalo. Martina, kažu da se najzanimljiviji i najnapetiji razgovori vode kad smo kod frizera i kozmetičara. U kozmetičkim salonima stvarno mislim da čujemo puno više nego što čuju nekakvi psiholozi ili psihijatri. Mi čujemo sve iz prve ruke, bez apsolutne zadrške, bez ikakvih maski, neka čak i previše. Podržavate li estetske operacije? Da li i one spadaju u brigu o sebi ili prikrivanje nekih nesigurnosti? Pa ja bih generalno rekla da podržavam sve što žena smatra da je njoj potrebno da se ona osjeća bolje. Tako da mislim da je stvarno odgovor na svakom pojedincu da tu odluči za sebe. Da li mislim da je potrebno? Nije. Estetske operacije, da ne zaboravimo, pomažu ljudima koji su doživjeli velike nesreće i nekakve velike traume. I neki put su one pokušaj da se vrate na nešto što su prije bili, ili barem taj izgled. Nikad se nije dogodilo da na panelu na kojem su bili muškarci je bilo pitanje kako balansirate svoj privatni ili poslovni život. A nije bilo panela na kojem su bile žene, a da nije bilo na neki način insinuirano ili predviđeno da se to pita. Kako smo se doveli do toga? Zašto je žena ta koja mora balansirati privatni i poslovni život, a muškarac ne mora balansirati privatni i poslovni život? Kad sam došla do točke da više ne mogu, moj muž je dao otkaz i počeo raditi sa mnom. I prestao je putovati da bi više bili doma, jer smo primijetili da su djeca došla u tu nekakvu dob gdje stvarno ja više sama ne mogu. Tako da evo, ja sam se dobro udala. Možda odlično, bravo za supruga. U jednom momentu ja shvatim, čovječe, 2000 su, ja postavljam to pitanje ili novinari postavljaju to pitanje, to je uvredljivo. To je stvarno uvredljivo. Niko to ne bi pitao muškarca. Svi to znamo jako dobro. I ja shvaćam, mi to jednostavno više ne smijemo pitati, vrijeđati žene tim pitanjem.